Ikintu kijanye n'uburaro naho Jenny yoza yuko uburaro cyo kintu cyane dushaka gushira imbere aho gushira imbere igikorwa igikorwa cy'uburaro bwiza ama kubijanye nico ubuzi ngo kuba brand ambassador w'ibinyobwa byose biri hano company charge ya Kazoza Meat Service naje mpagaze ngaha nkuzo iserukira directeur wa Kazoza and John musanzwe mumuzi producer akaba ari n'umuririmbyi kandi uyu mubonaga akaba ariwe CEO akaba ariwe na manager wa Kazoza Meat Service akaba ariwe fondateur wa Kazoza Meat Service nkaba ndi kumwe na Wiz Design muzi nk'umuririmbyi kandi benshi bari baje bibaza ko ariwe yabahamagaje bwite ariko siwe ariko ari nka brand ambassador wa Kazoza Meat Service. Ndi kumwe na Bendrick umwe mwari musanzwe muzi nk'umumenyesha makuru nawe akaba ariwe azobarongoye Kazoza TV online. Nico ibindi byinshi mushobora kubaza ibibazo birarikuriwe muri umwanya ku bantu bose bifuza kubaza kujereke na Kazoza Meat Service. Ntibagiye kandi hari ikinyobwa mubona nga iki n'ikinyobwa novuga yuko ari nka partnership twagiranye ni company ikora iki kinyobwa. Ibindi ndibaza mushaka kumenya byinshi magenda mubaza ibibazo biruguruye kazi. Murakoze kugira ngo ntibize kumugora cyane ndibaza ko twokwakira ibibazo bike yishura kugira ngo byorohe sizo none kandi umutekano ntangere. Hanyuma ndabasabye mwe bite kuza murabaza ibibazo byabajijwe kugira ngo ducungure umwanya sivyo. Murakoze cyane. Amanya Mungu nasi naitwa Kube Drama nakuwa niko CEO Alpha TV Burundi. Nimependa niulize upande wa Logic Kemali na Wiz Design. Back and days nimekuwa kwa Fani na mmetoka kwa Fani, tunaona sasa mnatangaza rasmi kama ni wawili. Itakuwaje kama Kazoza Meat Service hamtoisaliti kama simemsaliti Fani na mkataba usiokuisha wala ni mkataba wa miezi hadi miaka? Nashukuru. Nashukuru sana kwa swali lako. Ningependa niongelee kwa Kiswahili kwa sababu umeniuliza kwa Kiswahili. Hatujamsaliti DJ Fani wala hatujaacha kazi na DJ Fani. DJ Fani ndio ametufanya sisi kukutana na bosi. DJ Fani ndio ametukutanisha na muhusika ambaye aliweza kutuamini na kutupa kazi hii. Na DJ Fani bado tupo naye kwa sababu unajua mtu anaweza kufanya kazi hata sehemu 20 kutokana na uwezo wake na ujuzi wake. Asante. Kwa majina naitwa Ismail Bashigwa almaarufu sana kupitia jina la Ismail Bashigwa almaarufu kama mtu wa umbea sana. Ningependa kuuliza kwanza kwa kifupi Kazoza Films ni nini? Maana mpaka hivi tujaelewa. Sasa hivi Wiz Design pia kama brand ambassador wa Kazoza. Wiz Design ulikuwa kwa DJ Fani kwa moja kuna fikiria kwamba labda DJ Fani anasimamia kazi zako, baada hapo kaenda kwenye mitandao ya kijamii kadai kwamba anakusaidia huko chini ya usimamizi wake. Hivi wewe unajipanga vipi kwa kuipush Kazoza Films? Asante sana. Niulize mimi. Sorry, angerudia hapo kidogo sababu mtu alikuwa anasikia kwa ndani. Wiz Design, swali langu. Nilikuwa tunajua kwamba unasimamiwa na DJ Fani. Baada ya hapo ukaenda kwenye mitandao ya kijamii ukasema kwamba wengi sana majournalist wananinyima vipindi kutokana wanadai kwamba eti mimi DJ Fani ndo manager wangu. Na pia leo tunakuwa kama brand ambassador wa Kazoza Films. Umejipangaje kwa kuipush hii kampuni
hivi mkataba wenu umekaaje kwanza? You're right. Kwanza niwasalimie nyote. Mimi na DJ Fan sio ya kwamba eti tulikuwa na contract, lakini ni ile kutokana, nimesemaga, sijui kama umesomaga ile test ambayo nilikuwa nimeandika pale kwa post yangu. Nimesemaga kama ndio mtu ambaye amekuwa ananipatia support kutokana na vitu vya video nini na vingine, sababu vitu vya video unajua vitu vinaomba gharama. Tukiachana hiyo DJ Fan, tukirejea kwenye hii kampuni Kazo za Films, ni kampuni ambayo mimi wamenipatia nafasi kwa brand ambassador ili niweze kuwa na promote vitu vyao, kazi zao, nini msema niweze kufikia yule wote ambaye anataka kutumika kazi na kampuni hii, iwe rahisi kufahamika, ndio kama visual designer na pia na mkono pale. So mimi nimejipanga kwa sababu unajua Mungu amesaidia, nimeweza kubarikiwa nafasi ya kuweza kutoka nje. Kampuni nazenda tutatumika nao vizuri, na kazi ambao wameniahidi watanifanyia mimi niwafanyia, vyote vitakuwa kwa mstari. Mheshimiwa Ismail Bashirwa kuhusiana na Kazo za Films, nadhani ni hilo. Kazo za Films itakuwa inahusikana kwa sababu kwanza Kazo za Mix Service itakuwa na vipengele tofauti. Kuna Kazo za TV Online, kuna Kazo za Productions, itakuwa inahusikana na mambo ya production ya audio, na kuna Kazo za Films. Kazo za Films ndo upande ambapo nimesimama sana, itakuwa ni upande wa video. Zile video ambazo ulikuwa unazoea kuona nazifanya, kwa saa hii tazifanya niko chini ya Kazo za Films. Kikubwa kwanza na washukuru nyinyi wote kuja hapa, na nasema kwanza asante. Nashukuru pia kwa swali lako kuhusu Kazo za Mix Service. Kazo za Mix Service ni wazo limechukua kama idadi ya miaka 3. Na kwenye Kazo za Mix Service sio service moja tu. Kama leo inawezekana tukawajulisha kama service 2 ama 3, ila iko na matawi mengi sana. Ni matawi zaidi hata ya matawi 10 ama 10 ila kwa leo tumejitahidi sana tufanye kwanza hizi 3, baadaye na zingine zitakuja, kama vile kutoa ajira kwenye vijana. Kazo za Mix Service naweza nikasema inabeba sehemu kubwa sana, inabeba hii Kazo za Mix Service ni sehemu ya video. Sisi ni watu tumezaliwa hapa na ni watu wa hapa, na tulijitahidi sana tukatizama tunaweza tukafanya mchango gani, tunaweza tukajitolea kama watu wa hapa. Sasa kwenye sehemu ya video njoo hapa tumeamua kufanya contact na Jamali, na pia Wizi naye tumemchukua, na sio Wizi yeye mwenyewe, tutachukua watu wengi sana, hata hao waimba kwaya, muziki kawaida, tutachukua tu watu wengi sana, kwa sababu video zetu tumejiandaa, ni vitu tunataka tufanye vije viko na 4K, 6K mpaka iwe kalite, na sio tu kwa video, kwa sababu tuna vyuma vingi sana, vifaa vingi sana vinafaa hata wale watu wakuja kuchukua vifaa nao pia wanaweza kaja wakachukua. Tuna kamera za kutosha, tuna drone, gimbal, nini, vitu vyote kama hivyo vipo. Ningependa tena nijibu swali watu walimuuliza Wizi Design, na kwangu mimi Wizi tumemsaini, na kwenye mkataba kuna kitu cha kwanza tuliamua tutakuwa tunamfanyia kwa mwaka kama video 5 kwa mwaka. Na ingine swali nimeuliza tena, Kazo za iko na sehemu ya audio record, tuko naye hapa Njoni. Kazo za pia tuliona tena tujiunge hata na nyinyi watangazaji,
Unaona tuwezi tukakaa tena tu hivi. Tukaamua tena tukaweka ingine sehemu ya watangazaji. Na ambaye atakuwa anasimamia hiyo sehemu njoo huyo hapa. Benji. Nafikiri kwa ufupi Kazoza aliuliza ofisi. Kuna watu wameuliza ofisi. Kazoza tuna ofisi mbili kwa sasa, ila ofisi moja bado haijakuwa tayari. Nafikiri watu wengi wanafahamu Charama. Kama huko watu wanafahamu Charama, kuna address moja inaitwa Charama kwa karta. Pale tuna ofisi ila bado haijakuwa tayari. Ingine chini ya Sembazile pale Masuma. Sembazile. Sawa, ingine ofisi ya pili iko chini ya Sembazile. Nafikiri kwa kati yenu wengi wanapafahamu hiyo sehemu. Na tunakaribisha tu watu wote. Hii ni kitu kirefu, tunaomba kila mtu kupatana na idea yake na mchango wake. Tuko tayari kupokea hata mtu kupitia mchango wake, na Kazoza tukafanya tu ile kitu kikaendelea. Nafikiri kwa ufupi njoo Kazoza Multiservice. Nilipenda kuongeza kidogo kwa swali la Mheshimiwa Kamikaze. Aliuliza Kazoza Multiservice ni kitu gani na inafanya nini. Naongeza pale ambapo mheshimiwa aliweza kuongelea. Narudi tena nasema kwa ukitizama slogan yetu inasema focus on yourself. Ndio slogan inasema. Na tunapatia fursa kwa vijana wengi tofauti wenye vipaji tofauti. Ndio lengo muhimu la Kazoza. Ina matawi mengi tofauti, na tokana na matawi hayo tutaenda tunapatia ajira vijana tofauti, kuanzia kwa wasanii, waigizaji, watangazaji, hadi kwa wafanyabiashara ambao wanaweza kuwa na idea na project ya kufanya biashara zao. Tunaweza wakaja tukasaidiana kwa kufanya development ya biashara zao. Ndio malengo muhimu ya Kazoza Multiservice. Nashukuru. Asante. Yes. Asante sana. Kubijanye na about we Ndosenga kwa my kunshigikira about ibintu bya video n'ibindi. Je nibaza yuko naje kuba ntagarikiye kugira nzobenda mboneke nk'ishusho iyi company Multiservice Kazoza. Je nashobora kuvuga yuko video zitanu ku mwaka nibaza yuko iyo ni nko kuvuga ati ni ibintu ushobora kuvuga ati bivanye n'amagara ikintu urashobora kurwara umwaka cyangwa ukagira gute n'izo video ntuzikore. Mugabo turafatiye mu kigero tuvuga ati dufate nk'ivideo zitanu ku mwaka, ariko birashobora gushika nka video 10 cyangwa bivanye n'ingero umwanya tubona nuko gahunda tugapanga, kuko umuririmbyi niyo tasohora indirimbo ku munsi ngo kubera se ibintu by'ubuntu abakora ikintu afite na target. Hama kubijyanye n'iki kinyobwa kiri ngaha Good Life, je nshobora kuvuga ati iyi ni jus nk'uko yabisiguye yuko bifitanye partnership na nkaba ndi brand iyi company. Je nibaza yuko atakintu byinshi kuko ibyigenga ibyingenga mu muryango wacu bivuye hariya tuba tubisangiye twese. Merci. Nangira ndakwishure kwijambo ryawe abajije ati mbe ni kubera iki Wiz Design tuzomukorera indirimbo zitanu gusa. Indirimbo zitanu ntabwo ari kuvuga ko arizo tuzomukorera gusa twafashe nka kumansema ko urabona uko abantu muzogenda tuzokwama tugenda dukorana tuzosanga n'ibindi twabigezeho. Sina Wiz Design wenyine, usanga haciye n'ukwezi amagazine press conference nk'iyi kandi ugasanga hari ubundi kandi dukeneye ko twe dukeneye benshi bo dukorana. Ndibaza aho no banda kwishuri kontra yiwe ko isigura
Wizi tuzoba tumushigikiye si video yonyene uko azoza asohora video. Ikintu cya mbere twe tuzohagariraho ni video, cya kabiri tuzohagariraho izoba ari publicité promotion ko turafise ukuntu twe tuzokora promotion zacu bijanye n'intara z'igihugu cyacu uko zingana. Hama ikindi cya gatatu hari igihe bizokenerwa hazoba hari concert cyangwa hazoba hari featuring yo hanze. Ico naco kandi ndazi kizoba kiri kuri twebwe. Umva rero tumusabye we ahubwo akore kandi akoreshe n'inguvu kubera twebwe mu ruhande rwacu ni nkuko twamufashe twiteguye. Ndazi ibintu nyamukuru nibyo bitatu gusa, ni ibintu byinshi twiteguye kuzomukorera. Nyakubahwa Vivance, nagira ndakwishire ku bibazo washoboye kumbaza nagiye kuby'iwanje. Je nka director mwari musanze muzi yuko dukorana na Wiz Design akenshi, amavideo yiwe menshi mwari musanze mubona ko agenda yakora. Ubwo tugiye kongera ko ubwo ibyuma turabyifitiye, ndibaza tuzokora uko dushoboye turushirizeho aho twari turi, twongere inguvu, twongere kalite, twongere na creativity mu mavideo ya Wiz Design. Ico ni kimwe. Ibindi byo ndibaza muzogenda mubibona. No hari igihe bizonashika tugagira na voyage no mu bihugu byo hanze, bishitse tukaja gukorera bivanye na script y'indirimbo, bivanye n'ukuntu indirimbo iba audio isaba. Byose tuzobikora tubifashijwe na Kazoza Mid Service. Murakoze. Wiz Designer kufise ubushobozi bwo gukora n'ahandi hantu ikibazo cya production ya audio. Je nibaza producer wanje aracari uryo nyene ni iBreeze. Birashobora gushika kandi nagenda nkakora n'ahandi bivanye n'ikintu ushobora kuvuga ati mbona uyu ntiwagishoboye cyangwa ngiye ntiwagishoboye. Ku kintu kijyanye n'uburaro naho je nibaza yuko uburaro cyo kintu cyane ushobora gushira imbere, aho gushira imbere igikorwa kiguha uburaro bwiza. Ku bijyanye n'icyo ubuzi ngo kuba brand ambassador w'ibi binyobwa byose biri hano, oya je nahagarikiye hanini mu kintu cyitwa Kazoza Films. Nkuko babasiguriye umva baronke akaryo ko kubasigura ibirimo hose ibikorwa muri iyo company, ariko je magariye hanini kuba magariye kuri Kazoza Films. Thank you. Je nibaza yuko indirimbo gufata cyangwa nifate nayo indirimbo we nayozi ko wayibajije kandi utayizi. So fata mikrofone sa Professor Ibanza. oya je nari nzi ko ibajije ko bizi ko urabizi umwe indirimbo urayizi ariko urabaza kutanga Ariko bavuga ngo na imyafasha. Ku bintu uvuga ati uburyo wabajije gute kandi kuko ari ibintu byinshi wabajije bidasobanukirwa. So Natanyiji. Ikibazo bya turiya mu bya